tuni Kuki Hussein Vezose na bon chaven lem ne vin tunin zong igam sung thil so ho aban panin update hin boloi tin holem na ho hin nei hoitin igam sung dan ho hi ivet ting la hin ei ho Kuki CHATE khat la khat ki za mat na a hi lawai la khat la khat ki het to na hi alha sam mong hi ding ham ti pa hi nasata a ilha sap na khat nu zong a hi in hi chi tu ni 16 April 2026 ni a hi ta in tu ni thil so ho bang chu ivet na hi le LAMKAI I leader ho in zong athu so bol ho pa hi hasam mong a hi in alha sameti chu thil so na hi tarik sagi langa thil so chu tu ni tarik som la gup langa hung ki so ti ho bang chu ivet na hi la chun alang khat na ei ho Kuki CHATE sunga vai hom ho hi ilha samje mo ve ipil wang hi vi igang hi vi tina ta bang khat a hi in mizi ichun Meitei thing noi ho kem ova dinga Meitei CMN PHAT sa na apiki tai ti zong hi mo a hi in aban le Manipur government nin tuni achu internet mobile data service so hi nini adingin anati zon pi ki tai ti ho zong hi mo a hi in e hon tu le tu a hi Meitei gamlang hi cover ki ha bol lo a hi in a hin la social media dunga mi phabe pi in video a hin la do ho zong hi in a mood a hi in tu le tu a hi Meitei gam sunga mobile internet ho a hi lawai le data service ho hi cho si si aki kha ze a hi izat ham khat hi social media kimulo a hi in a hin la athu a news so khu hoita ngai leuchun hichi paper news ho vel a hi lo le printed media ho vela khu ga veleuchun hichi wa ko na khu Meitei gam sung a boy dan a hi lo le tu ni si zinga zong chu mi izat ham khat security force ho to kino to na a kitong kha ho zong chu kimukit a hin tu le tu a zong hi Meitei ho hin planning khat wang anei vi ti chu het theine dewa in sei deu hin tin Meitei thing noi ho tu le tu a zong hi center to thulu na anei dung zui wa chu ama ho na hichi phaying atin lang ho ai lawai le mun chom choma UNLF ho sa na ho hi tu a hi chondo ding ti a hi kinop to na ana hi tain hi chi chu UNLF ho jong hi ki chondo dinga ana na wa hi Meitei no pi ho hin Kuki CHATE ei kim velwa hi chi hi tu ni a UNLF ho na chondo wa hi le ke ho hi ka chen thei ta lo de hi hi zi chun UNLF ho hi chondo thei po vinnati ti a chu ki phin na ana center force ho to jong ana ki din te na wa alang khal langa trong law bi a chapang ni ki tha na le CRPF camp gabulu na mi thum thi na chung changa compensate bolding a hi lawai le hi chi chung changa I ta banga CM in vai hop na nei ding ham ti a hi joint action committee ho to hin to khom na nei wa ki phin na hi anei wa hi chi chapang ni ki tha na chunga a thu hi phateta ki tan toka a ki phin na chi zom jing ding a hi ti a thupon ana nei bang wa chu tu ni chan ge a chong hi chil hazing a hi in hi chi ho hi het thim na deule ei ho ikiven thein de win chong aban bana hin sewitin chwa chong hi ka veleuchun joint action committee kiti aki form Meitei sunga joint action committee ho to Meitei CM pan ke ho na ananei vin amasa jong chu ana ki ho vin a hin la amasa chu ana chil ha theilo a hi in hi chi chu asut job kit no wa tu a hi government henga hi I chan ham khat thum na ananeu appoint ho hi CM pa hin apom pe in hi chi ho hi abona kisubul hing ding a hi ti a hi
thupi na ananein hi chi dungzuya chu kiphin na ho zong hi nga ta dinga zong hi ana phongovi ti hi mo ahin la government in tu a Meitei hon athum pau hi api to ka wa wang chu chapang te ni long hi kilalo ding hi ti a hi din na khat hi anei vin ahin la adang khana akyau ki na wa chu a hi le UNLF kem ho hi chi ho hi chon do lo dinga thum na an nei vin hi chi zong chu CM pan phat sa na an nei ti a hin a point khat kit pa chu a hi le tu a center force in periphery ti chu thing hang le phai cham ki ka a Meitei le Kuki ki ka a buffer zone anga pau hi chi center force ho la do ding center force ho hi gincha na imacha kinei ta lo in hiji chun center force ho hi nela do pi winlang Manipur government ki form do a hi ta a Manipur government in tha nei ta a hi le hichi buffer zone na center force ki koi ho hi lado winlang center force ho hi gang theilam pe na tol do winlang state force ho ni koi pi ta win ti a jong hi thum na ananei ki no vi ti jong hi mo a hi in hichiwa niau cha iga seibe no mu chu a hi le mi zat dang nam dang te hi ivet ting le hin thil khat hi bolding a hi lo thil khat tup khat a ting le chun leader ho si to khom na anei wa agam sung anam sunga vai hom thei mi ta san thei ho si hi to khom wa hi ta hi ho kho ki ho khom wa pan ala jiwa alang khat langa hi chi leader ho ki ho na achal ha thei na dinga chu mi pi hon aning lang khana ki phin na aneiwa hi chi to banga chu min movement apat na hi in tu ni a e ho ku ki chaten SA idel win hi chi SA idel na wa i leader hom na sanjong ki to lovu agam kai a leader ki nei so ke agam kai a organization jong ki nei so ke a hi in a hin la igal hin nei naw hi kum thum hong ling ding a hi ta in tu a kum thum a hlin na dinga jong hi agam kai a leader hon hi chito banga to khom na ne ya a hi lo le i movement chi ha theina ding way forward na dinga hi ki ho khom na i ma cha jong an khalo tu a jong hi SOO hon center to talk nei a hi win ama ho ngan siu te tia kum iza nam khat lai iza nam khat sung hi ama ho hung lai wa panala au cho a hi le hi chiwa SOO hon igam inama dinga SA movement na dinga pan ala a center government to ki ho nu wa hi le ipi bola tu ni a SOO leader hon CSO leader ho hinga a movement chi dan a ki ho dan ho mi pi hinga ka te poi leader ho hing be a hi report api kha lo ham a hi lo le ho ipi bola hi chi to khom thei lo ham hi chi ho I to khom thei lo je wa hi inam sunga hla sapna a hi in MLA hon jong tu a hi separate administration ti a phon do na anei wang wa chu khatna to khom wa lungel khat share khoma SOO hi han CSO leader hian MLA leader ho hi han to khom wa hi chi to banga thu seina anei theilo a hi in tu nia hi chi email ma ho ti lo han Meitei ho to khom na a hi CSO leader ho zonga zawin numei langa leader ho zonga zawin MLA za thei ta leader izat MLA zong hi chiwa hi zawwa hi ta chu ki ho khom na nei wa ami asa ki hu hing theina dingle agam anam ven bit theina dinga chu min a CM pa to hi ta hi to khom wa vai a hop mo hi in hi chi ji a chu ama hon thil khat athu mo wa hil machal thei a hin la I ho ku ki cha te sunga chu hi chi to bang to khom na leader ho jing jong
kimuto na umbi se lawa vai I hop ziwa eima lungdei che a eima gam kai sunga vai I hop ziwa igam inamin movement anei pa hi chal ha theilo hi ti pa chu het thim na diule hi chi Meitei ho a kona izil do thei diule mi movement achi dan pa chu langkhat langa mi pi hon ki phin na nei wa alangkhat langa leader hon vai a hop mo wa ki ho to over hi chu a hi thei lo vai le hi chelang hi hin so hat jap mo vo hung ha ki phin jap mo vo ti ai thu ki pe to wa pan ala wa hi le chal thei a hi en ho ku ki cha te chu hi chi to banga chu I thei lo je wa tu ni chan ge I gen thei na pa hui sang jing a hi ti jong hi mo a hi in chule news khen khat na chu Meitei hon hi chi to banga jong hi thu a so ke novin NIA hon tu a hi chapang ni ki thana chunga hi Kuki thing noi ho mi nga ama novin hi chiwa mi nga amat ho hi UKNLA ho a hi ti a chong hi phondo na abol a hi in a hin la hi chiwa mi nga amat ho hi koi ham a hi lo la hoi lai ho ham koi mi ham I pi to amat tha ham ti jong hi I ma cha am lo hi azi chu hi chiwa news ki so pa hi ivet na hi la chun Meitei mi pi ho tu a hi na sata ki phin na nei wa agam sungwa Center for Sea and Security Forces on la nasata su uboyo hin hi chi ho su boy jing ho lep lungdam theina dinga cho alang khana ma hon acting a ball vai tai ki phinova aning lang khat langa ama hon plan hoita leader ho hin planning hoita a ball kit no hin hi chi wa jong hi ga velochun ama hon a sei be na wa hi chi news a ki sei be na cho hi le April date 7 2026 a thil so na chung changa chapang ni anakitha na aban le CRPF ke ma mi thum ki kap li a mi tampi protester ho ki to kha na chung changa hi State Home Minister in ke Govindas Konthaujam in vilha na aganein vilha na aganei zowa aman thuseina ananeina acho ahile hichito kisam kaya hi United Kuki National Liberation Army UKNLA kiti ho hi akimanin minga akimanin ama ho hi SOO group min ahop kha lo ahi in ama ho hi nansu ahivin hizi chun hichito kisam kaya chu tule tu ahi NIN phateta interrogation ho jong abole ti ho jong hi mu ahin hichi amat do mi nga ho chu Kuki community a kona ahi in tule tu ahi NIN athu khol chil na dinga hi interrogation ti chu thudo na ho apan banen apan tawi ti a jong hi ama ho kilhap na dinga hi azaza na hi thu aso jeng wa hi na hin la hichiwa mi nga kiman UKNLA ho hi koi hiu ham kumizat hiu ham a kho hai lai ham amini pi ham ti jong I macha aki phondo na umlowa hi chito banga hi Meitei ten narrative chom hi gal abolwa pan ala jing wa hi in hichiwa atup mola adoi pe nu chu a hi le tu a hi Kuki le Meitei ki ka a buffer zone ki koi pa hi su mangding free movement sa ta ding aban le Meitei ho hin gam ke be thei ding ama ho SOO noya UNLF kiti ho loi hi ahi thei le thing hanga Kuki CHATE hunglut theina ding mun ho zo si a hi a kem phateta sa a hi chu ho hi koiding ti pa hi to gon aneiwa hita chu da thudi lo ta hi thu aso jingwa agam sungwa ki phin na neya tire ho hala lampi ho hi block abol jingwa hin tu le tu a jong hi te dim road infala ko na lamka hin zot na lampi ho jong hi economic blockade abol wa gari jong lai sa lo van jong a hin tha lu lo e hon tua kang po pi highway a ko na infal sung ilut sa pau hi
infala ko na alun na ding dola lung talawa hi ta chu amao in phai sunga store bol den kin no hi ta in hizi a kiphin na jing je a chu state government in jong tu a hi district nga sunga hi April nisim 18 chan ge ya dinga hi internet shutdown an ball be kin nini hi anatep chon be kit ni ti ho chong hi mo ai kit ne nei hi china chunga Meitei ho lungel deilo na a chu KZC hon jong tu ni a chu press release khat a hin bol kit no ven hi chi thil so pa hi 7 April a thil so a 8 April vela chu in zawa isayu home minister pa konthozam chan ana saina a chu a hi le tu le tu a hichi periphery area dunga buffer zone a center force ki koi ho hi agang theilam pe na la do a state force koi ding a hi tai ti a chu thupi na ananei a hi in hichi thupi na ananei Manipur State Home Minister Govindas konthozam in proposer anabol pa center force la do a center security force ho la do a state force koiding kiti hi Kuki Zo Council in akipom thaipon hi chitabang statement ke bol hi kamsunga chamna a sanga atha be a boina hongso kit na dinga tu a hi chitabang vai hop na kinai a hi in ta center force ho ahung kila do a state force ahung ki koya buffer zone ho zalo ta ahung ki bol ki na hi le chun atha be a 2023 a thil so pa chu atha be a boina hung kit na dinga to gon ki nei zo a hi bowi ti a jong hi ama hon thu phon na a hin bol ve ti chu KZC a ko na jong mo a hi in hi chi keu chu Halloween ama hon a sei be na wa chu hi chi to banga Manipur State Home Minister Govindas ko konthojam in thulu na anei pa hi KZC in nasata demna ka bolvin hi chi to bang state government authority mopo na nei hon hi chi to bang to gon ahin nei wa buffer zone ho maintain ahin bol wa hi le chun gam sunga boina kiti hi avela hong kit ding a hi in hi ji chun gam sunga boina taloding peace han iti a hi le buffer zone phateta a jana nei ta a bol lo hen a khoti lawa hi le boina hi atha be a Meitei le Kuki ki ka a boina atha be a hongso kit ding a hi ti a jong hi press release ahin bolovi ti jong chu mo ahin date 14 April 2026 ni a jong chu Thangting Area Chief Association hon jong press release khat ana bol a hi ta in ama hon asei be na wa chu a hi le hichi p gelmola CRPF post ki koi ho hi tu a hi state force in khielding na ti pau hi hichi p gelmol hi Churchanpur district Kuki CHATE gamsung a hi in hichiwa hi Moirang police ho koi theipo winnati hichi ho na koi wa hi le kei hon hichi na lungial pau ka deipo win hichi chun hichi to bang ana ji a masanga jong Kuki versus state force ti a nasata a boina ana jing a hi in tu a kagam sungova Kuki dominated area dunga hi state force na koi di wa hi le Meitei hon boina na dei vetina a hi in hizi chun pi gelmol hi ke ho a hi in ke ho area a hi in ke ho area Kuki dominated area sunga hi state force ho na koi thailo diwa hi ti a jong hi Thangting Area Chief Association ti chu Thangting Area a house hon jong thupon phateta ananei saw a hi in a hin la tu ni chan ge a hi Meitei ho hin a CM pau kimu pi a UNLF ho kem chondo lo na dingle Meitei force ho hi state force ho hi center force ho na mun zo se a sa ding aban le Meitei gamsung hi ke let ding
Meitei gam sung Manipur hi Kuki CHATE ahi lo le nagaten atuma autonomous hi han ahi lo le separate administration hi jong le thei lo ding ahi ti ahi planning phateta abol ahi in hizi a chu hichi thangting area chief association hon an seibe nawa jong chu hichi to bang to gon kinei pa hi Meitei hon buffer zone su ke na ding le Meitei hon Kuki CHATE gam la nop na a hichi planning ne ya chu P gelmola CRPF kem ho jong attack anabolo ahi in ahin la CRPF kem ho in neutral ta vai an hop ji wa hichi to bang thil so ho cho ana lova center force le protester ho ki ka bova boina hi in tuwani a hichi center force ho anakila do ta hen lang hi le Kuki le Meitei ki ka boina chu hichi sanga ho zo hungso ki thei hi ti a jong chu thupon anabolovi ti chu mo hi tu hin HTC ho a kona Moreh mi pi henga het sa na ahin bol na ho ga vekil lo hen Moreh hi mundang to kibang lo ahin mundang to tilhen Manipur gam kai sunga jong hi district dang to kibang lo hi Moreh gam sung hi asat asa achang le 40 degrees Celsius lang pi hi hungei to ji hi in 40 degree ti so samomong hi in hizi chun koiman kailhang dunga ahi lawai la kholai dunga jong hi zachep jong ki phallo ahi in hi chi to bang ho hi thuso anabol saw ahi in hi chi avela mipin het thei dinga HTC hon jong thuso ahin bolvin ama hon ahin phonawa point ni ahin piwin MCB kito chi ding ti ahin MCB ti chu mei phel na dinga hichi gas koi pa ho koi so ke ding hi ti hi in ani na aseu cha hi le lampa ma koi man petrol azo theita lo ding koi tabang azo nom au ma hi jong la a safe na deu mona mi pi ato kha thei lo ding a hi lawai le in aka thei lo na ding muna azo ding hi azo su ki kham lo hi iga he thein diving ga sei be kil lo hen petrol zo ho chu aki kham hi pon ahin la petrol na zo nawa itiam khana wangse na khat hung hen lang le in tampi aka theina ding mun ho a chu na zo ta lo diu lampi pa ma i dei na a zo jing ki ti ho chu bol ta lo ding mi pi a safe theina dinga ivet diu hi chilai mun ho a chu izo nom vai le zo ding hi ahin la koi to bang hi chi tu pi na sa lo a uma a hi le veng sunga leader hi hen LAMKAI ho hi zong le koiman thimo na chan thei lo di wa hi ti a jong hi HTC hon jong thu so a hin bol kit ve ti jong chu mo hi in chole tu ni a chu Dr. TS let khosei haukip in zong Kuki Inpi hon lekha anapi pau chu social media ahong ke ta do a thu tampi jong ahong ki ji in ahin la thu sei dang ho chu nga sei daw hitin I het thim na divin neu cha hi chi lekha ki thot na chung changa hilchit na khat ga bol lew hen hi chi hi Kuki Inpi Manipur hon pu Dr. TS let khosei haukip tui bong ama hi tip na ananei wa hi in hi chi ama hon subject a ji u cha hi le kim le aba kai LAMKAI ho to KHOM dinga tip na ti a hi in hi chi wa atep mo hi a hi le ni sim som le gate April 2026 Saturday ni 12 pm 12 noon teng le hin Kim Secretariat Bizanga hi kimuto dinga tip na anabol a hi in ahin la pu Dr. TS let khosei haukim in ana seina a social media ahin ta do na chu a hi le hi chi hi keima kiloi khom na leader khat ka hi in kiloi khom na mina nei ko wa hi le chun ka hung thei ding a hin keima me mala nei ko wa hi le ka hung thei lo ding a hi ti a jong chu social media chu su thin na a hin bol a hi in a hin la hi chu ho hi alang khana I ho sung hi kigin mona dim a hi tain
hi chi hi Kuki Inpi hon jong asi a chu agel diu jong ka ta san pun hi chiwa a sei be na wa jong hi ga velo chun cha don khoma hi ta chu ki ho lim na ga nei ding ki ho khom na ga nei ding ti a hi bo vi ti a chu tep na a bol a hi in a hin la man ka chi lo ding hi keima mi mala ai tep wa hi le ka chi lo ding hi KZCWK KZIC ti ha hi chi mina chu ekova a hi lo le UKC mina ekova hi le ka chi ding a hi in a khoti lawa mi mala ti lawang chu ka chi lo ding a hi ti a chong chu social media chu a hin ta do a hi in a hin la hi chiwa hi lamkai hon chong he thi mo hi tin masanga pan a hi chi to bang hi ana bol le hen tunia organization tha ho hi ki bol talo mai the a hi in a bol gei wa lo hi ta in tu a chong hi igam sung inam sung ki vai po dan le organization ki sim ho hi ki tu ben iti wa hi le isi masangwa ana umsa apex body ho hi iki het to wa ama ho phalna be ya hi bol da leo han igam sung inam sung hi ki to thei ding a hi in tu ni a hi koi ma het pi lova eima leader no mana mi li mi nga ki su to a organization tha ai phu ji wa jong hi inam sunga lamkai si jong hi ki he seng talo a hi in hi ji chun a hi the a hi le pu Dr. TS haukip jong hi a hi the a hi le ga chin lang phateta leader ho ki za to ting ki ho to ting thil a phalo lai ho jong chu sei to a phat na dinga sei to ngai a hi ti pa chu neu cha pu pi TS haukip iga tep naw hin tin hi chan chu tu ni a gam sung inam sung boy na chung changa hil che na hin bol theule mi pi hon I het diu meitei hon I pi target na ki phin na anei wa a hi lo le tu chunga chapang ni ki tha na chunga ku ki chate a hi lo wa hi ta hi ango wa a hi lo le center force ho la do na dinga na sata ki phin na anei wa buffer zone dunga state force koiding a hi lo le state force lo na mun ho a jong hi a thing noi ho kem koya hi ta chu pan la ding a hi ti a hi to gon ane yu ham ti pa chu I het thim na diwa tu ni Kuki news mang cha I hong kil che theu hin tin I het thim deu ga ta san tu ni Kuki news hin be ngai lo zo si na chung chi wen ka ki pa in na bon cha wen pathin in phathei na bo jing taw hen